Kasaija Andrew w'emyaka 52 y'obukuru akwasira omuhoro ombwire bwa shayi 3 z'akasheshe yatahirire kayabwemi Christopher yashangamwe abakazi be babiri nikwe kutandika kushisha emisiri ebire lyahera takatahire munjo kwenda kutema ababire barumu amakuru agagabiro muri Kikuuba omurika gwa Rwitenje omugomborera ya Kisojo omu district ya Kyenjojo abakazi banterera esimu Kasaija Andrew aizire yataha musiri yahungiye byura biteka hansi deni yarumba abakazi nekipanga kazi beruka bagana mwa Chairman yabahereza baro bayija police by reporting naye neja nabasangaho hati sasa twinho kurara tugama Chairman tumusobora Chairman atusindika police nyakutahira nagira ngo abari yahita kero baruho mu buhenda biragiro ngo habwo kubita kernerye pora nti akagulita keri nyoti nkatonda gitaka deni itakeriyo bakalinsigira umwaka gwe 2022 na sana zino ndumita ko umuntu kozesa itakeriyo lyange kalgwetero nyana no minyowe yalimpereza sinzira na sana zinunda ncyaro mu ncyaro koram korwa kinu tikiri hano honka mwalete mutabazi cyonka ekikorwa kinu mugombora yange hobona kingure ine nebicweke bino nkwa nimpura radio nindo na TV ebikorwa bya mataka bigenzera haiguru muno ninsaba government ya haiguru erengeho muno kwegesa abantu umuntu kakwa handikekera ndakwire kintu nubarata kikwire kigende mu mateka nugugasale matale umuntu kwekora hati nkakino kikorwa kikozera hano tikirikorwa cyobuntu kandi kwikiriza bahati kakwa babasanga ineho abantu kibenkija kuba kibuna abantu bafuire tubatuli mbuzibu embereje tumire chairman w'entebe yakashato wegomborera ya Kisojo yashika hamwanyo gukonke byashangireyo nawe bumutangarize naka musiri ekikorwa kinasanga kikozerwa kikorwa kibi muno kandi kikorwa cyenzero entaro z'amataka hamwe n'obutabango ko mu maka nibyo bimwe ha bintu bikirize yo kuretera abantu baferwa amagara gabo mu district ya Kyenjojo gasha kwa Daniel Bingana.